Bueno gagayem, intay nga rodenggen, ti panakaidrama, ti pakasaritaan, nga impatulod ni pagayam tayo nga LV. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manang, aga dalak iti kolehyo. Pangalaam nga rod ngay iti gastuam ading ko. Kat awan mat kwarta dagiti dadakkel ta. Awan tinamnamaag kadakwada. Naglaing damot nga agbisyo. Isuadyak mang namnama iti itad da akwarta apagadal ko. Pangalaam nga rod iti pagadal mo. Nagsaritaan min iti nobyok dayta manang. Isu ti makamo amang paadal kanyak. Maasyan kanyak. Kaya't na amakalpasak iti kolehyo. Taalaan nakto iti pagilyan nga ayan na. Ay kat nasaya at launay ano kasta, Elvie. Oportunidad mo daytan. Iso nga agsingsingpot ka, ading ko. Owen manang. Talaga nga igawad ko ti agadal. Tadisidido ni Elmer amang paadal kanya. Owen niya. Nag-enroll ka, LV? Owen Elmer. Agyamanag ha? Agyamanag taadda ka amang paadal kanya. Basta agsingsingpot ka. Agadal ka na yung bag. Agan-anad ka dita, Wen. Di mo baybayan ti panagadal mo. Ta para matlagan ka dayta. Owen Elmer, promise. Igawad ko ti agadal. Kat ipanamnamak asaan ka amapahay iti arapaak mo para kanya. Anya, agadal. Unay lakit din ni Elfie. At praktikal la ko man Agadal-adal pa'y lang. Ti pagadal na kat urnungan na langan. Idolin na. Wala saan nagnegosyo. Masapol pa lang agadal Nasaysaya at matlaang ano makalpas iti kolehyo na. Ay saanan. Di abroad mo't lang tinobyo na. Agpakasarkit di ko man Tapno agasawa dan. Agadal-adal pa'y ladita. Oh. Kaya't kano nga rod ni Elmer anobyo na ang makalpas iti panagadal na. Baybayan yun Gastos mat ni Elmer ti amin. Un mo't kit di nagbayagan nga Mano pa'y atawan. Imbis nga da pagdawatak ti kwarta, awan. Mabayag pa'y mo sa makalpas ti panagadal na. Anya dayta? Bagay, anya day kunap nga imbagan ni Elmer kan ka. Ay, Anya imbagan na kan ka, edi imawag ko na. ni Elvey, anubya na. Apay ni Elvey. Pagadalan na ka na iti kolehyo. Anya? Ay, jak man amo iya anak mo. Inlab sa ngamin unay ken ni Elvey. Nay, apay ngay. Agasawa da daya, ta pagadalan na. Dayta nga rod ka, agnubyo da pa'y lang. Kayat nakit din nga igastuan. Kasanon, numakasapol iti sabali ang lalaki ni Elvey. Kasanon numakalpas iti panagadal na. Kat isukat ng ton ti anak ta. Ay, imbagam kumakin ni Elmer dayta. Naibaga ko, kaslawan lang kankwana. Sana balay. Agawid samad into no may abulan. Wan, tao may manan agbakasyon. Kasarita tanto nga rod ti anak ta. Masapol nga muna ti pangikikan na iti pagbambandogan na iti abroad. Manang, mapanta iti ayan ni Elmer, simang putan. Ha? Mabainak. Si kalaangan No kasta, mapan kay di balayda. Owen manang, mabain ako mangam. Iturturod kun ata, ang mga noan niya timakunana kanya. Si kalaangan, mabainak asumurot. Ang mga noan niya pa'y ti maibaga dagiti kakabagyan na. Sige nga rod manang, syaklaangan timapan iti balay da Elmer. Umyan kan niti balay, LV. Anya, nakababain sa amit kadananang kandatang mo. Pagbainam ko kat agasawa tanton. Apaman na makalpas kay ti kolehyo, agkasartan. Kalpasan na, alain kanto niti pagilyan niya yan ti trabaho. Elmer? Umyan kan niti balay, okay? Ag-text no, umawag ka lagi ni balay yo, asaan ka makaawid. Aginili tamat Kailiw ka una yan, LV. LV, naturog ka iti balay da Elmer iti rabi. Agpudno ka man kanya. Nagkaida kayo kadi? Owen manang. Ala ka. No kasta,
Adal na pasama kada kayo? Kasta nga rod, manang. Anya? Kan may sa. Ay ayatak ni Elmer. Agin inayat kami adwa. Isungawan ti pagdanaga? Dakkel ti panagtalag ko iti nobyok, manang. Elmer, sigurado ka kada iti pangadang mo. Ipanang paadal mo kin ni Elbay. Laglagi pa mo anak ko. Napintas kan kaububingan pa ilang ni Elbay. Ang mga nuinton makalpas iti panagadal na isukat na kantaw. Saan, nanang? Patsyak adin tumaramid ni Elvi dayta. Isungawan ti rumbang pagdanagan nyo. Ay ayatek ni Elvi. Ay na, di mo laam mo anak ko. Anya nga iti amom. Kalpasan ti panagadal na. Agkasar kami, nanang. Madanaganak lang amain. Ang mga no agsaysayang kalaang iti kwartam. Noan yan tuman bilang ti pagtungpalan ti relasyon mi ni Elvi. Saan ang masayang ti kwartag, nanang? At least, natulong ak iti panagadal na. Ay, una yan anak ko. Madlaw-launa nga agayat ka itinubyam. Kastaak ngamin no agayatak, nanang. No agayat kamot lang ngayon, itod mo aminin akabailam. Anya nga eh. Kaano ti kalay sa'yo tinobyom, Elve? At kakaida kay samitan. Nagalas mo ti kasta nga ibagbagayo, nanang. Apo, di kan aglibak. Naglapayag ti daga. Agwarwara sa dito yung lugar tayo ti may papan kada kayo kan ni Elmer. Apay doag kasar kayon. Tangay agdindinamag mutlangan nga damapas pasamak iti nagbaitan niyaw. Awan pa iti plano mi dayta. Agadalak pa nga umuna. Na, anya dayta. Nad, pautangan nakman no da kwartam dita. Pagbayad ko iti utang ka. Adaman ang utang nyo? Kapay bayad yula di na panalawas Nangusaran nyo manin aya iti inutang nyo. Insugal ko nga raod. Naabak mo. Ay, hanya kayo matan. Sugal ti adda iti panunot yo. Di yun lang maikikat ti kasta abisyo yo. Awan lang arodon ti maitultulong yo iti panagadal ko. Ni Elmer amin ti aggasgastos. Sugal kayo payla sugal. Apay, di kay mabain iti nobyok, nanang? Na, sidirin na kaon. Gaputawan may itod ko kan kakwarta. Nagkuna nga minakundi adal kaya katawan mo't nga kwartata apagadal mo. Saan kayo asideran? Di yun lang mag-ikat ti kinalaing yung agsugal. Bakit kayo, nanang? Isung agbaliw kayo kumamatan. Oh! Isardeng yun ti kinalaing yung agsugal. Ta ilumlum na kayo dayta iti utang. Anya ngay, aggraduaran tayo estudyante ni Elmer. Sigurado alakay, nasurok mo tin adu atawon tinapalabas. Sapay ko mga rod ta saan lang agsaysayang ni Elmer iti kwartana. Saan mo't siguro? Kas makitak mo't kin ni Elvie kat nagagat mo't nga agiskwela. Sugador to mo't jay inana, imbis ko mapagadalan na. Saan? Ta sa balit imang papaadal iti anak na. Mala, baybay amon lakay. Sana balay, tamanugangan tantumot ni Elvie. Awan mutlat sab sa balay. Tauray agsa sa uta. Awan tumutlat maar-aramidan ta. Tani Elmer ti akin desisyon iti daytaw. Mabain akong diti lugar tayo, Elmer. Nagadun ti ibagbaga ti tao kanyak dito Adamang ibagbaga, agun-gundawayan ka kano. Adamot mang ibagbaga, arupat kwartaak. Kwarta la kano ti habol ko kan ka. Tas ika ti mang papaadal kanyak. Di mo ikaskaso dagiti tao itaglawlaw mo, Elvi. Basta agadal ka na yung bag. Umapal darain. So akas na ti pagbagadakin ka. Elmer, Sinabali. Dua atawan dat urayanin saan? Aggraduar kan ton. Wen, Agkalaysatan to. Kalpasan ti panagadal mo. Kalpasan ti kasarta.
kanton dito eh. Dito kanton mo tanyag trabaho. Kaya't ko launay tapno kanayon tangag kadkadwa. Basta di mo ikaskaso ti pagpagadag iti man nakibiyang at tao. Dikit di panagadal mo ti pamaysan. Wan matkit di Ngamjak lang amin maliklikan ti masakitan no dadduma. Pasensya kan. Naibagak laang ti marikrignak. Ngam gapukan ka. Ikarigatak dagbalin anatibkar. Tapno matungpal dagiti arapaap ta iti tunggal maysa. Sumangpet manan ni Elmer. Tao may manin ag bakasyon. Naimbaglakit din ta makabakasyon na ti anak ta nga orekas kasanuan niya bakit? Mailiw tamot latakit iji anak ta. Sige, agdalos ka nga raw. Ay saganaan ta ti sasangpet ni Elmer. Sapay la kumata sa anak pa'y ngagsiksikog tapno makalpasak iti panagadal ko, Elmer. Saan mo't siguro? Ngamnog sikog ka. Anya nga rod? Awan ti maramidan ta. Kapilitan niyag sardeng kanto lang agadal. Sa muntumot la ituloy no kayat mo. Sana kumapay lang agsiksikog. Tapno saan ang madistract ti panagadal ko? Kumusta ti panagadal mo? Okay, Matt. Lalaingak, tas sikat inspirasyon ko. Nasayaat nga rod no kasta. Inton sumaruno atawan. Agbakasyon ak tumanan. Kasla kaano la idi nagbakasyon ni Elmer. Ita, dandani manin sumangpatan niya. Wan nga rod manang. O may manin agbakasyon iti mabiit. No kasta, mapankanto manin ije balayta. Sumagmamanumanin nga aldaw nga agnaid ka ije balayta. Kapilitan manang. Namamom. Kadag iti naglabas nga aldaw kan bulan. Adda nadlaw ko kan ni Elmer. Anya ngay? Basta. No idi kat inaldaw nga umawag kanyak, saan itan? Maminsan langan iti makadomingo. Ha? Apay ngay. Wano? Amangan mat numakumikom launa yan. Daytamat ti kanayon na nga ibagbaga kanyak. Iso ang maawata. Ay na! Adakan na kaong! Ha? Adamat ka to. Ni Aisa, nanay. Pastragan na kami kuma. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamot kan kabasang. Mala, sumrak kayo. May kayo. Apay, adi ka mapan ije balay da Elmer. Kat simangpet ka nun. Od-orayak nga rutiyawag na. Di nakpay mat inayaban manang. Anya? Masapol pa'y laang aya. Mapankalatan na. Mabainap? Elvi, awanan ti sabsabali kada kayo kini Elmer. Madimat ano kanayon nga urayam ti awag na kan ka. Agdisnudo ka matin ang mapan ije balayda. O ala, mapan kakit din. Nasaya tayo may ka, Elvi. Ada na patagay bagakan ka. Elmer. Asino ka diti babae diti balayo? Ni Aisa. Kadwa kasi mangpat. Nagkapumot lang iti abroad. Kapin ano? Nubiak. Nobya. Elmer, anya ti kaya sa unday to'y. Ladingita, Kelvi. Ngampot din tanti relasyon ta. Inadal ko na ng pagdirignak. Ni Aisa tay ayata. Isuti ka lay sa Kelvi. Sorry. Apay ngay. Kunak man no ay ayatan na.
Sorry talaga, Elvi. Kat, tapno awan ti makunkunam. Pagadalan ka lang ta. Ituloy mo ti panagadal mo. Siyak tagkastos. Uray ta makatawan mo't laing turayan. Makalpas kanton. Elvi, siyak ti makamoy ti amin. Saanan? Saanan, Elmer? Saanan? Kaya't naklatta pagtuluyan ni Elmer, iti panagadal ko, Mr. Lonely. Ngam nagkadkada. Iti anya pala agapu, kinun ko na kitinakan ko. Pintuloy ko latta tinagadal, babaen ti bukod ko a panangisakan. Katagyamanak na nakalpasak iti kurso. Ita adan trabaho, adamaten asawak ken talo nga anak ko. Nagkapuak iti broken family. Ubingak pay iti nagsina dagiti dadagkan ko. Isa ti inaklangan ti katkadwak ita ito'y abiyay. Adamaten may nga anak ko alalaki nga inayat ko iti kastaunan. Bueno gagayem, intay nga rutenggen ti panakay drama ti pakasaritaan ti magayam tayo anagliget iti Dagan a Martina di Canton City. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Martina, adda sa bali amadmadlaw ko iti asawam. Kanayon amarabyan nga agawid. Makumikom lang iti trabaho na nanang. Di nakapayon matulungan nga agawir iti anak yaw. Maawatak mo ti asawak. Ar-aramidon na ti kastoy. Tapno adda maigatang para iti kasapulan ni baby. Ala, no marigatan ka nga agawir. Ited mo latta kanyak. Sapay nagado ti trabahom di ti balay. Wan nanang, kat agyaman na kada kayo. Aywan gayam. At dapay na bati asidaan dita kusina, yawid yun ton. Saanan? Ang mga numabisin as sumangpat ni Landal, ipasidam tulaangan kan kuana. At tainlasin ko apara kan kuana. Iso ayawid yun tulad na dayayan, tap na dasidayo. Sige. Mudto'y nga rudan, taagawid akmatan, Martina. Kumusta ta anak ta, Martina? Nakaturogan? Wan, pinaturo ko ni tabangir asilet. Nabanno ka na kay ayam iti ruwar. Iso dayay, narinig ka ng turog na. Oray siyak. Nabanno ka kiti husto. Nasakit pa ikidintulog. Kayat mo tayo ilotet? Saanan. Iturog ko langan dito'y. Kanahin ti overtime mo iti trabaho mo. Awan pa'y inanamon. Nagpatulong kanya ti best friend ko ang manager iti kumpanya. Ado nga man ti paperworks na. Mabay nagmatabas namang panulatan kan ko na. O sige, maturog ka nga rodan. Amo ka na banog ka, Lander. Sapaat ko ti agluto para iti armosar mo yung bigat. Isaganaan kan tupay iti balunam. Di na kon ilutuan ti balonag. Mga anak tuluangan iti kantina. Lander, kas nasingad dagay mo balakadan ka. Agan anad ka, ha? Komplikado ti sinerek mo a relasyon. Ray, Agasam, pamilyado ka. Ngam nakirelasyon ka pa lang iti sabali a babae. gayam. Mababalaw na ka di. Agayatak mo tan kini Joy. Wen adak ditan, tidakas na. Ti pa'y manager tayo tinakirelasyonan. Gayam. Dua talaan ang makaamoy ti relasyon mi kini Joy. Pangasim. Limod la kumadetoy. Agbasbasol ka iti asawam. Makakaasim at. Gayam. Agsubli ka ni titibal mo. Kita anda tadagiti ka opisinahan ta. Gayam, di balakat ko ka. Lumapalin likli ka mo ni Joy. Kasi namin ti pamilyam. Nasiputak ti pa nagsarsarita yung itay kiniring. Siya ka di tituki ko yun, Landa. Saan, Joy? Sa bali ti pagsarsaritaan mi. Landa, nabanhog ako ni iti kastoy a sitwasyon ta.
Anya ti kahit masawan. Amok ang napatag kay ti pamilya. Iso nga ito. Pagpilyan ka. Ha? Apay akas tamot ti bagbagam kanya. Gaputa kayat kumatan ang mabukudan ti ayat mo. Naggudwat ni atensyon mo kada kami iti asawa. Namamali, siyak lang ang tawid. Joy. Na talagamat lang ngay ayatan nak. Sumurod ka kanya. Anya? Panawa mo ti asawa kan ti anak yo. Agpil ka. Ti asawa mo, wan mo siya. Nagapasyar ka man diti balay, Lander. Kumusta ti asawam kan ti apo ka? Masaya at namat tatang. Nasaya damat ko na mga nagsanaay ka man. Nalabit at narason no apeng malatiw ka. Tatang, kaya't ko lang ti makisarsarita kada kayo. May papanit yan niya. Diyak mo, no? Kasanong ibagak kada kayo, tatang? Apay, nagapa kayo ka ni Martina? Saan, tatang? Sa pela ko mata maawatan da kiti dayto ng ipudnok kada kayo. Ibagam nga roden Siyak ti amam. Awan ti sabali apang ibagam iti parikot mo, no dilaan siya. Tatang, adda relasyon mi iti manager ko. Iso ni Joy. Ha? Agay atak maten kun kwa na. Iso ti pakariribok ka kita. Lander. Tatang, pagpilpilyan nak. Kaya't nangagden na kami, kat panawa kun ti pamilyak. Makapakila at ti magama. Ay, mawan pa ti may bagak, may papanit ti dayta. Kastilang ti makunak. Kamalay, dayta sinirrak mo. Napanan ni Martina nanang. Itay pa'y anapan ija kabisera. Ada ka daw mapan nagatangan ijay. Panagkunak, agawi din dayjay, ta kunana mo ta saan nga agbayag. Kasta ka din nanang. Uwan gayam, umay ko alaan day tinapay ni baby ta, mabisinan. Aday di parangan nga gay ay ayam, kadwa na nagitipada na nga ugbeng. Nay, aday ta magaya mo ni Martina. Ada akong Lander, nanang. Nakita mo ting baby dito parangan. Wan, pinanawak ta umay ko alaan day tinapay na. Ay. Mabisina kon. Agluto ka ni ti pangal daw, Martina. Wan, ay na, apag iso. Gimatangak iti ikan. Iso ti si datayo. Oh, kunak man nang mabisin kan, Lander. Kit-kita amat latan tataraon. Hawanan ganas ko amangan. Da kayo latan ti mangan. Ha? Ni, apay ngay akas di ti asawang Martina. Di naksamot kayat akasango amangan. Di yulatan ikaskaso, nanang. Ala, mangan kayo matan. Nay mas tilinutok amasita. Apay, siyak lang ayati mangan. Uray si kamat Oo, nanang. San abale? Pinaunak matan na pinakanti anak ko. Sige, mangan tanga roda. Ay, nakaturog ang anak ko. Anak, intong dumakal ka. Saan kanto ang nakakasi? Ipaay minto amin iti amam ti kasapulang. Agadal kanto. Kat amin na pamatag ipaay nikan ka. Tulungak ti amam magimpan. Tapnadan tumaaramat mo yung tumadanon ti aldaw. Sana kas kanyak. Diyak nakalpas iti panagadal ko iti kolehiyo. Ni, nandaw mong awag iti cellphone ni Lander. Sapay di ba malanalpas na nagdigos? Kita man na sino siya tanga mong awag? Mga ano napatagman. Ha? Ani, Joy, kagparparang dito cellphone. Sino rito eh? Martina? Puti ka cellphone. Ha? Naidupan.
Sino na ita Honey Joylander? Best friend ko. Manager ito kumpanya pagpapaayak. At alakit din na patungay bagana. Isang amaw-awag. Lander. Romara ka. Ay, hun gayam. Itod mo kanyang titulbag ti balay. Di na kon urayan. Ta mga numarabyanak nga gawid. Kunak na di kan umay diti kundong ayan ko, Lander. Kailiw ka. Kailiw ka matan, Joy. Jak kabala na di ka makita iti uray pagdarik matlaeng. Di kahit ko. Agnanayo na makikita ka. Lukas ta nga ron. Saan ka nga agawin? Agdan natin kas agasawan. Nakaikad din akon. Sumurot akong kan ka. Panawag ti pamilya gapukan ka. Oh, agyaman na, Lander. I love you so much. I can't afford to lose you. Same here. I will love you forever. Are you out of your mind, Lander? No, I'm not. Agayatak laonay kini Joy. Iso tinakarik na kiti nagpaido mangayat. Agbaspasol ka lang iti asawam. Nakakaasit ti anak yo at talulaang kitawan na. Awan marami dakray. Inayat ko ni Joy. At dapay maramidam. Nagpaituray ka lang iti marikriknam. Ngam bidot day tarik na. Amang ano day tarik na timang iturong ken kay ti pakaisagmakam. So nga panunot ka gayam. Saan na nagawid ni Lander idirabi Martina? Saan nga rod nanang? Or-urayag ti sasangpat na. Inala na pa'y tay tulbag ti balay. Impagarup ko no agawid. Ay, Martina. Saanin agagangay day ti amapaspasamak iti asawam. Tinasaya at kasaritam. Kanayon nga awan di ti balayo. Ado lang amin ti trabaho na nanang. Inawakan ti best friend na a manager ti kumpanya pagpapaayan na idi kalman. Kasta aya. Nalabas mo't kanday ta. Subsobran ti oras na nga agtrabaho. Di na pa yan maubba ti anak yaw. Mapanak iti opisina da. Nagluto ak iti ibalon ko kenkwana. Andalatakan ka day ta. Bantayan niyo kumapailan ti anak ko nanang. San abane? Mabiitak lang iti papanak. Sige, mapan ka nga rodan. Adamot papanak inton madamdama. Urayag ti isasangpot mo. Kasublatan nak nga agawer. Wen nanang. Nakita na kong ti asawak. Kasarsarita na di babae na pintas. Iso siguro rin ti ibagbaga na a best friend na ang manager. Napo daw. Kan naemma lang na. Ay, ano saklat at agure dito eh. Itayak pa yan nakatakdan dito eh. Sigurado. Magustuhan na ti ibalon ko kenkwana. Tay ngamin paborito na nga adobo ang manok tilnutok. Atay tan. Umasidekan. Himanang mo itong di babae kasarsarita na. Martina. Anyat aramidam dito opisina. Di ka ngamin simbangpot itirabi eh. Inururay ka ngam di ka simbangpot. Inlutuan ka iti kanan. Tay paboritong dayta. Adobo ang manok. Agawid kan. Anya? Di mo ka di alaan to ibalong ko ken ka? Yawid mon, imbaglasidaan nyo. Apay. Imbagagmat kan. Agawid kan. Sa maysa. Sa anak amabisin. Kan pangasim. Di kan umay ditoy. Agungot tibos ko a babae. Minamaag na ita a desisyon mo, Lander. Panawam ket din ti pamilyam kapulaan iti babae. Tatang. Migayam Joy tay ayatak. Saan kat ani Martina? Mapanak iti balay. Alaak dagiti kawus ko kat sumurot akon kini Joy. Awan ita dagiti aginam. Nasabat ko ida na pa ni di merkado. Pamangano di ka mo't lang makastrek iti balayaw. Ingagarak ngay nalat ti duplikit ti tolbag tatang. Isa makastrek ha. Jak kanunungan ray tangaramidam. Nakakaasit ti asawam. Nagsingpait. Aramidan na ti amin para ken ka. Nang runay ti anakyaw. Oray niya pa ti bagbagayo tatang. Saan ko maanatangkan ti olom, Lander?
Dumngag ka kumakanyak. Di mon patuluyan ti panggap mo amang panaw iti pamilyam. Tatang, Anak ko, panunutam ti anak yo. Kasanong tulangan. Dumakail nga awan amana. Kasta ka na iti kayat mo ama pasamakan ko na. maawatan dak ko matatang. Dada ulun ti ulom. Sa anak mo't anak kurang iti pamagbagakan ka. Ngamnay, aramidam na ti kalukwan. Di naktungarod papabasulan nung dakas to ti pagtungpalam iti dahi nga aramidam. Anak, bumaba ka pa anak ko. Ay nanak, tangan titakya ko nang ubakan ka. Ni, apay anak kalukat ti ridaw ti silid ni. Insarak mo ti tasakbay api mana mo ka. Ha? Nakalukat ti aparador kat. Magkuri ka. Awanan dagiti kawas ni Lander. Diyos ko, hindi kaya tasawan na ito eh. Anak, umay ka. Mapantaman kaya ni Lolom. Tatang. Nasaya at ay may ka, Martina. Amo ka na sakit para ken ka na ito'y. Nga nasken, nga ibagaken ka ti pudno. Si Morten ni Lander, iti babae na. Aniya. Ti babae adak-dak kamatag. Ket ti manager da iti kumpanya. Dahil ti babae na. Nagparbula gayam kanyak ni Lander. Imbaga na best friend na dahil babae. Saan mat gayam? Pinagbaga. Inatipak ni Lander. Ngam di nakinkaskasaw. Nagpatuloy lata. Tatang, apay ang harami ni Lander ti kastoy. Apay. Anak, sana nasimbang pati ang maam. Inanawan na tahan. Ang may sago na mga iwan ka. Impagarap ko na iso ti katakunay na ikaw magpadakkarkan ka. Ngam, tinanawan na tamat ka. Amangan na saan ko na matumpahal na gitin karikan ka anak ko. Amangan na may tulad kan kanyak. Adi magkaladyak mananarik na di pamatag ti amak. Martina, gusto dahi ta na pa nagsangsangit mo. Nadagsan ti barukong kunanan. Awan ti apo ka nagkurangang kiti asawa. Ginaramit ko man ti amin na pagradangak ti kunat. Nga mga bayanaramin na ti kastoy. Dito'y apo ko yun, tiyagba na ka nakakaasi. Sumakala din na ka din na ti amana. Nyala, gusto dahi ta talaga kasta. Apay, nakasak ka din nga asawa na. Saan? Numaminsan, naangaw ti panawag. Ado dagiti ditay mapakadaan apan nubok iti amana. Kasi tinapasaman kay ta. Sika tinagtupakan day ta panawag. Ay paglakit ni tata kayo lang tama nga naandig ay kanya. Ang yaman ka na kayo. Inem abulanen asaan na nagpakpakita ni Lander, Mr. Lonely. Mabainak maten nga agparang wenno mangsurot ken kuana iti opisina da. Taamangan nanya pa iti arabida na kanya. Nilangen nanang ko ti katkatwa kita. Kat simre kakme, kas serbidura iti may sapakanan iti lugar mi. Kat ti pala inak imang bambantay iti anak ko. Kastaan, ket agyamanat